ya Ustazah Salma Palo. Siapa seseorangnya? Siapa pertanyaan? Saitu tindik. Ada pertanyaan soal tema dia gitu. Wah, atau nak tu berada. Pergi tu pergi main tu. 5,000. 5,000. Terima kasih Tuhan ini dari Tuhan. Magiging na si Islam inshallah sekarang itu mengendek si mga tanong. Ano na sa uwi kulitida ba? Sekali semangat. Pagmay ka ba? Sekali semangat. Sekali sumangawan daw. Kami sumabariday. Hanggang sa so contestant number 7. Ito naman po mga pumaganag. Bagay sa kapamagdida. Ori na sa pikiran puling-pulian. Isilanda na ginaya contestant number 8 sa Malanta. Norhana Mangundaya Khairuddin. Norhana. Anta sumara ni Omi? Samira Mangundaya. Permisi ring lamang dia permi antun. Sumara ni Abi. Khairuddin Mahmuda. Oke, siapa din na Mahmuda. Gitu pilih. Aduh, itu nak pilih ini, jadi itu? Gitu, nanti ni mapian lagi para lagi lah.
Mabisa na, marunong magpaping. Di pa adap sa gingamay o isa mo na test. Okay, atong sa niya, eman to po nagtanong. Pwede na sa mga call vote sa number 8, pwede na contestant number 8. Ikadua, basta ini dalam betul-betul menjadi orang Malaysia tu berpikir tadi. Orang itu dengan ayat mana kemasan kalau masuk contestant number 9. Contestant number 9. Ada props ya. Apa yang disebut? Okey, ada yang masuk diretso. Mana atau nama perintah di sini? Diretso. What's your name? What's your mother? What's your father? Your age? And the title of the song. Jadi kau tinggi sama itu. Jawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Aisyah Mangundaya. I am 11 years old. My mother's name is Jamalia Pagsayan and my father's name is Amul Mangundaya. The title of my song is Gaganato Ramadan. Ramadan? You know how to English? You know? I know. Okay. She's Englishing. Dapat ako di sana to. Okay. Naman po na tanda na tayo sa mata sa pamagitan sa Japan. I am going to put number 9.